لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. سپاس با خدای معظم کنم بر دوام سرخواندن کتاب چل حدیث امام نووی رحمت خدا لی بیتن. درس آوری دام حدیث دوی خواند. بله باش کو حدیث یا دریج بو منی وی خواند افرو کرد اگر خدا حس کرد تمام کن. بس اینجی اوی کسی هنی بسیارش پیغمبری که صلی الله علیه و سلم قال فاخبرنی عن الایمان. تو من بحث که باوری چیه؟ ایمان چیه؟ پیغمبری صلی الله علیه و سلم قال گفت ان تؤمن بالله. اوا هنیه گفت باوری بخدا تعالی هبیتن. چه ما باوری بخدا تعالی هبیتن؟ اوا هنیه که ما باوری بهبون خدا تعالی هبیتن. بله با چه اوان سه خالد تنیل دفع خوب نویسن. خاله که اوا هنیه ما باوری رب العالمین هبیتن که رب العالمین بتنی ابی که هنیه پریوت بتن. رب العالمین بتنی که همی کاروبارت میاد مروفا پریوت بتن. که اوا هنیه توحید و ربوبیه و هر واسه خلا دویل دف خوب نویسن اوا هنیه که مباری هبیتن بیتن عبادت بو رب العالمینی بتنی بیتا کنن جبلی رب العالمینی عبادت بو چه تستید دی و هر واسه بو چه کسی دی نهیتا کنن که اوا هنیه توحید و الوهیه بیتن تنی عبادتی بو رب العالمینی بکن و باریوم اوا هنیه بیتن خلاص دف خوب نویسن اوا هنیه که بیتن مباری همی وان صفات و هر واسه وان نوه هبیتن اوی گفت قرآن ها پیروز دا و وسط حدیث پیغمبری دهات ما بواريب وان همی صفات و نوه تاني هبیدن. بشتینگی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت و ملائکته ویتن دا بواريب ملائکت خدا تعالی هبیدن. چه ما بواريب ملائکت خدا تعالی هبیدن؟ بواریومت ویتن یا وصابید که ملائکت مخلوقت خدا تعالی نم. رب العالمین ملائکت یه چی کری و اوجی شب و روز عبادت رب العالمین یتکن و هر واسه مباری هبیتن که ملائکت اسماناتین دنیای و دیگران هرگاه وکا مجلس که ذکری دید یا طلب و علم شرعی دید بجدار بنگل انشاءالله اهانو که دل می خوشه که انشاءالله تعالی ملائکت بجدارن گل ما و هر واسه ود مباری هبیتن که دمی که مروف مر ملائکت قبری دا بسیارش اوی کسی هنید کن ها وصا مباريب ملائكته هاي رب العالمين يتشيكري وافكارو باري تاني افكارو باري تاني كان اف ملائكته تاني وروصا وكتبه بيتن مباريب وان رسالة هبتن افد رب العالمين بو پیغمبر تخفر يكري مباريب همي افان كتاب تاني هبتن توراتي وانجيلي وهروصا زبوري و صحف تاضي بو پیغمبر مباريب همي هبتن كو افتن يجدف رب العالمين هات يفريكرن دوكو اف پیغمبری تنه توحید خود تعالی راب گهینن ایکینی رب العالمین راب گهینن و هر وصابت بواریامه یا حصابتن گلوان کتاب تنه که قرآن و پیروز دیموهی کتابه خاطی خاری بو پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم که اف قرآن هنی تمام کرا کتاب دیه و هر وصا پاد نخار اف قرآن هنی دویتن همی تسلیم کلام رب العالمین بن و باری پیغمبری هبی صلی الله علیه و سلم ورسله وهر وصا بيتن ما بواريب همي پیغمبر هبيتن او پیغمبرت کو رب العالمين ديار كري و بوين مبلغ داكو پیام خود تعالى بيهنن داكو توحيد خود تعالى رب بيهنن ما بواريب همي پیغمبر هبيتن بفرق جداهي وهر وصا بيتن بواريوم يا وصا بيت کو پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم ديموهيك پیغمبر و پشتیوی چه پیغمبر دیناهن وصا بيتن مباريب همي پیغمبر هبيتن واليوم الآخر وهر وصا أظهنية كتاب بواريب روجا قيامات هبيتن وكي زانات بيجن چوا تباريب روجا قيامات هبيتن بيتن أظهنية كتاب بواريب مرني هبيتن تباري هبيتن كروجا كديتو مري وديتا كانت قبري دا ورصد أبي قبري هني دا روجا كديتن ديكو رابيا فديسا أبي قبري هني ودي روجا قيامات هيتن ودي
خير وباشيت هنا كيشان وبيفان، وأهل بحشت بو بحشت، وأهل جهنم بو جهنم، وهو صابت ما بواريب أبي رجهني هبيتن كرجع قيامته ورسم ما بواري هبيتن كصراط يا هي وهروسا ميزان يا هي ودي خير وباشيت ما هنا كيشان وبيفان بيشي وزهنين بيتن ما بواريب رجع قيامته هبيتن. وتؤمن بالقدر خيره وشره وهروسا ما بواريب قدر خلي تعالى هبيتن باشياوي وهروسا خرابياوي ویلی بما دیار بیتن باریا مدگل قدرت بیت یا حساب بیتن کو امزانین افتشی کوتین ریکامه همیل دف رب العالمین یه نویسیه همیل لوح المحفوظ دا یا نویسیه و رب العالمین زانیتن که هر کسی دی چه تریکاوی که هر کسی که دی مصیری بی چی بیتن وجد بیتن ام راضی بیم اوی قدره خالی تعالی بومن نویسایی و که زانات بیجن بختورترین مروف اوی هنیه دمی که باوریب قدر خالی تعالی هبیتن. اگر رب العالمین باش اینا ریکاوی وی گفت که شکر خالی تعالی بکردن. اگر جی مصیبت که هاتا ریکاوی وی گفت که دویتن صبر سر کشیتن. چند یا خوشه بینه بیش جاوید خو خیر هاتا ریکاته شکر خالی تعالی بکرد. مصیبت که هاتا ریکاته صبر بکشه دو خیر بوده بیتن نویسین. و هر واسا بشتی هنگی اوی کسی هنی گود قال صدقته. اوی کسی هنی دیسا گوده پیغمبری صلی الله علیه و سلم تو راز بیجی. بشتینگی اوی کسی هنی دیسا گود قال فاخبرنی عن الاحسان. تو بم بحث چاکی بیا که چاکی چیه؟ قال پیغمبری صلی الله علیه و سلم گود ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. گوتی چاکی اوهنیه تو وصا عبادت رب العالمین بگی هر وکی تو یا رب العالمین بینی که اوهنی بلندترین پلا چاکی و احسانیه تو وصا یا عبادتی که هر وکی تو یا رب العالمین بینی که اوهنی مرتبه بلنده یا جمین زمتر اوهنیه وکی زانت بیجن فإن لم تكن تراه فإنه يراك. و اگر تو نشوی بویشی وزهنی عبادتی بکی هر وکی تو وصا حضرت که تو یا رب العالمین بینی بتأکید به رب العالمین يتبينيتن. يعني أفهني جي نمونه أجر تو بكي توصى عبادتي بكي هروكي تيقين وهي ترزاني وتوي هشيري كو رب العالمين يتبينيتن. هو بيشي وزهني عبادتي بكي أجر تو شوي وصى بكي هروكي تو يا رب العالمين بيني أجر جينا تو ظاني يقينا كو رب العالمين يتبينيتن هو وصى عبادتي بكي. قال فأخبرني عن الساعة. بشتي هنجي أبي كساني قوتي تبو من بحث رجع قيامته بك يعني تبو من بحث كرجع قيامته دي كان جهتن. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. پیغمبری صلی الله علیه و سلم جوابی دو گفت او کسی کو بسیار جتی تکرن شارازات نی نجوی کسی اوی کو بسیار تکتن. يعني پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شارازات نی نشته کتب بسیار تکی يعني هر دو او هنه نزانن کادی کنگی رجا قیامت هیتن و که زانات بیجن هندی که هاتنا رجا قیامت تنیال دف رب العالمین و رب العالمین پی عالمه وش بلی بی کسی دی نزانیتن کادی کنگی رجا قیامت هیتن بر هندی پیغمبری گود نه از زانم و نه ترزانی او کسی بسیار جدی دکنن شارازات نی نجوی او بسیار دیتن. بشتی هنگی قال فاخبرني عن اماراتها. اوی کسی هنی گودی تو من بحث نشانة رجا قيامته بك. قال أن تلد الأمة ربتها. پیغمبر صلى الله عليه وسلم قد نشانة رجا قيامته أفهنية دمك جارية که خاتين خود بيتن. چوا جارية که خاتين خود بيتن أفهنية که زانب دشي وزا شرحتين یا که أفهنية که دبيجن دي وصا كرينو فرودنا جارية زيده بيتن حتی دیتا حده کی کود جاریه شیب سیدی خوکتن. دمی کو شیب ایکی رو عیال جهبو و گفت که اف عیال هنه دی بنا سیدید اف جاریه هنه. یعنی اف که چه هنه دی بیت خاتینا دیکا خو. اف هنه شوازه کی شرحت کن و هر وصاب شوازه کی لیجی اف هنه اکو بیجن وقت اک دیهتن و زمان اک دی بسرمه داهتن کو دی همی تجبل عکس لیهن. كيتش دي وسط جلديكي او خفيتن دنجيكي بلند وقدري وينو جريتن ورزيلي نو جريتن وجلك بشي وزكي كيم
دي صحكة ديكا خو دي مروفاسو حضر كتن كو او هني خاتينه او او ديكاوي جاريوي البردستيوي هو بيشي وازي هني دي كريت جل ديكا خو آخويتن و دي دنگي خل سرسري بلن كتن دي واسو حضر كن كو او خاتينه او ديكاوي جاريوي كو او هني زانت بيجن درستره و او هني معنوي كامل تره بشتينجي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم قد وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان بشتينجي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم قد كسد بخاص وهر وصا يتريس وهر وصا يتهجار خدانت بازو بزنا شفانت بازو بزنا دي چكن يتطاولون في البنيان دي بنايات بلنكن ودي مسابقة كن بلنكر نابناياتي دا هر کسک دي بيجتن بتن بناياتي مجي فلان كسي بلنتر بيتن كو امد بينين افروكا ديسو او هني جياهي كو هنده كس برينو كت بخاص بون و ندار بون و تهجار بون بقف كيد بناياتا بلند كن كو زانات بيجن اوه تني نمستحقي وان تشتي تنينه كو دنيا هاسا كفتيا لبتوانا دا بشتي هنجي امام عمر بيشتن ثم انطلق بشتي هنجي افكاسي هني چو فلبثنا مليا هر وسط روايته قديده هاتي فلبثت مليا چندکی اماین یا جی چندکی ازمام بشتي كو افكاسي هني چوي ثم قال بشتي هنجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قد يا عمر أتدري من السائل أي عمر ترزاني أو كيبو بسيار كرن قلت الله ورسوله أعلم من قد خد تعالى او پیغمبری بی باشتر زانن قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم اوه هنه جبريل بو هاد بوداك و دين هواني شهواب دادن سبحان الله اف کسی هنه کو جلکی وی گلک اسپی او پرچاوی گلک آرش جبريل بو خد تعالى فريكر بو داكو دين اسلامي نيشا صحابي بداتن و هر وصا نيشا مبداتن حتى كو گشتي افروكه ام شارزای دين خد تعالى بين بجال ویرم زانات بيجن دين اسلامي هميات في حديثه دا هات يكون كرن يعني او زانات كو بحث شريعت اسلامي كان جوان تشي تنينوش داره يان دي بحث اسلامي كان يان ايمانه يان احسانه يان جي رجا قيامته ها اوه تنينكو رجانتنا بحث كرن ام دا رب العالمين يتكين رب العالمين بخوا حساب كتن والحمد لله رب العالمين.